برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. السلام علیکم هموطنان عزیز و گرامی، خوش آمدید به برنامه چشمه امید. امیدوارم که برنامه چشمه امید برای شما یک خوشبختی، یک حلاوتمندی، یک روح بلندی میتید. همزبانان عزیز و گرامی، هموطنان عزیز و گرامی، گفتنیم که هفته گذشته من به حد سخت که سرکار بودم. بعضا روز از ساعت 7 پگاهی تا ساعت 12 تا یک بیگاهی کار بودم. من اسپید نکردم که هفته گذشته برنامه چشمه امید رو با شما پیشنهاد کنم. برای من امیدوارم که شما درس‌های آینده سر وقت همش تماشا کرده استفاده میبرید. من باشم حرکت میکنم که همین در مدت یک سال چه خیلی که به شما وعده کرده هستم، هر هفته یک چیز در کار، یک چیز ضروری برای پیشروی فکران شما، برای پیشروی ترقیات شما، برای جمعیت ما دیگر شدن فکرهای خوب خودم رو پیشنهاد کنم. هموطنان عزیز و گرامی، برنامه ما برای موفق شدن هست، برای بیزنس ساختن است، برای به وطن ما یک خدمت کردن، برای آبادی کردن است. اگر شما آرزو دارید که یگان بیزنس میسازم، موفق میشم، آرزو دارید که یگان چیز نو میکنم، در حیاتم همه خیلی نمیگذارم، یگان بهبودی خوب قطعی میگذارم، مرحمت کنید. برنامه چشمه امید برای شما یک چیز ضرورترین است. هموطنان عزیز و گرامی، من بسیار برنامه ها با گپ زده گفتم که پسنداز کردن سر کنید. یک چند برنامه من در این برنامه چشمه امید درباره آن بود که فکرانه شما دیگر شد. وقتی که آدم فکرانش دیگر شد، بعد کارش به پیش می رود. چه که موفقیت 99% از پسیخولوژی وابستگی دارد، از فهمش وابستگی دارد. تمام نگاه کنید، любой успех прежде всего это психология. Любое достижение прежде всего это психология. این چی گفتگیم؟ هر یک آدمی که شما میبینید که موفق شده است یا که تمام آدمایی که موفق است در این دنیا، یکم اول همون چیز پسیخولوژیش خودش تربیت کرده، اول همون فهمش وی برفتگی، بعد وی کار یافتن یاد گرفتن آسان میشه. اگر که آدم پسیخولوژی خودش تربیت نکند، فهمش وی بندارد، این کار کردن نمیتواند. خاطر نبرای. برای همین قدر وقتی که من بسیارتر درباره فکرانه شما گم میزنم یا من این направление، مقصد اساسی من است که خلق عامه ما، خلق بسیار ما فهمشش دیگر کرده، بالای کتابخوان شده به پیش رود. این یگانه راهش است، دیگر راه دیگر نیست. دیگر راه دیگر نیست که فهمش مردم دیگر کنید. یگان راه دیگرش نیست دیگر. هموطنان عزیز و گرامی، این درس درباره چی گپ میزنم؟ چه خیل مغازه خوراک کشودن، چه خیل بیزنس پروداکت پیتانیا قطعی کار کردن. نه که پیش از اونه که درباره مغازه خوراک گپ زنم، اول درباره بیزنسمن باید چند نمود بیزنسمن میشود، چند نمود وابشه فکرانه مالیوی میشود. در این باره گپ میزنم. همه آدم بیزنسمن شدن نمیتواد. چه خیلی که همه ورچ شدن نمیتواد، دکتر شدن نمیتواد، همه لیاچیک شدن نمیتواد، یا که همه انجینر شدن نمیتواد. همه آدم بیزنسمن شدن نمیتواد. شما باید که فهمید که همون خداوند هنر دادگی هوا استفاده بردن یاد گیرید. چه که همون هنر خداوند دادگی که استفاده بردن یاد گرفتید، کارتون با پیش میرود. چند نمود پول قطعی کار کردن من اینجا باز نشون داده میبرم. شما باید فهمید که فکرانه شما، عقیده شما، همون هنر شما خداوند کدوم همه صاحب دادگی است. یک ساحه این بیزنس، این چی گفته که خودی همین بیزنس هم هر خیل است. مثال خودی همین بیزنس هم هر خیل است. من مثال گویم، یک کاتگوری آدم‌ها هست که یک قسم آدم‌ها هست که منیجمنت میفهمد. ما برای همون بیزنس این منیجمنت میگیم، управление. کلمه عادی قطعی گومانگان управление میفهمد و منیجر. انا همین آدم‌ها سیستم ساخته میتاد. من همین آدم‌ها سیستم ساخته میتاد. فهمش و فکرانه منیجر دارد. من این آدم‌ها سیستم ساخته میتاد. هست دیگر کاتگوری آدم‌ها. دیگر کاتگوری آدم‌ها هست که وای آدم‌ها خودش طبیعتاً فکرانه اینوستر دارد و یا اینوستر هستند. اینجا به نگاه کنید، آدمی که اینوستر هست وای با قینه من این سیستم ساختن، فکرانه این دیگه، طبیعت این دیگه. انا چیکار میکنن اینوسترها؟ اینوسترها میخواد که پولش ولاجی کند که پولش کار کند. این فکرانش دیگه، تماما دیگه خیلی.
این آدما. انا بعد هست آدمایی که стартап گفته ما کیا میگیم؟ هست آدمایی که ویا стартап. کدوم آدمای ما стартап میگیم؟ همون آدمایی که فقط نغز میبیند یک چیز نو و ساختنه، به اون نغز میبینه. مثلا دستش به پول باشد، تیز این پول حرکت کرده، رسخود کرده، مغازین کشودن، همین تو مغازین کشودن شب و روز مهنت میکند، پول ولاژین میکند، میرد ремонт میبره، ремонт میکند، ویوسک میزند. من همین کارا کردم میتونم. یا که завод میکشود. من همین خیلی بسیار آدمای و آدما میشلین فکرانه استارتاپ داره. استارتاپ گفته چیز میگن کار نو سر میکرده که آدما فکرانه‌اش همین خیلی همون چیزا حواسش هست، همون با انرژی صرف کردن نغز میبینن، یگون چیز نو ساختن نغز میبینن. برای همون اگر که واقعا سخی گویم، سخ مبلنی سخ باشد یا که پلاستیک و اکنو باشد یا که لوبو چی دستگاه های آورده ساختن وای نغز میبیند. نه که بیزنس بردن نمیتاد. بیزنس بردن با تیز دلگیر میشه. مغازین کشودنش با اول با شب و روز کار میکنه. قوتش های شب و روز که دیتسکی کلینیکا کردن وای با شب و روز کار میکنه. نه که وقتی که وای کلینیکا کشود، وای کلینیکا که کشود مثال بیمارخانه بعد از وای کار بردن نمیتاد. کار بردن با دائما سیستم نکار کردن در کار وای دلگیر میشه، زیق میشه، نمیتاد این کارا کردن. فهمیدید؟ هر خیلی آدم هست. آدم هست که فکرانه منیجمنت داره، میفهمن. مثال هست آدمایی که مثال اینوستر است، هست آدمایی که استارتاپ میفهمن، هست آدمایی که بیزنس خود بیزنسمن هست. بیزنسمن گفته کیا میگن؟ بیزنسمن فکرانش دیگه بیزنسمن. بیزنسمن با مانند پاور هست. پاور ببینید، پاور همین چیکار میکنه؟ پاور هر نمود خوراک جمع میکند و یگون مثال هر نمود گرونج میگیرد، سبزی میگیرد، گوشت میگیرد، روغن میگیرد، آش پلو میکند. یا که دیگه چیزا میگیرد، قرطوبه میکند. یا که دیگر این گفته گپ که پاور از هر خیل محصولات ها یک خوراک نو میسازد. بیزنسمن میخلای. بیزنسمن همون آدمه که کانسپت میسازد. کانسپت بقوت میسازد. کانسپت основной کار بیزنسمن کنسپت ساختن، بیزنس مدل ساختن. فهمیدن؟ بیزنس مدل ساخت. من اینه میگم بیزنسمن. انا کن همینا آدما بیزنسمن میگن. همینا هست منیجر، اینا اپراسیونی منیجر. انا می اپراسیونی منیجر این هم آدمی است که هر روز управление ناز میبینن، میفهمن. نه که این آدم سیستم ساختنم آسون است و آرکیتکتور نمیشلینه که دارد تیز یاد میگیرد. دیگه همش این کارا کردن نمیتاد. برای همون شما باید فهمید که فکرانه شما، همین طرز فکرانه شما کدوم ساحه همین با بیشتری وای دارد، پیشروی دارد. کدوم همین ساحه ها با برتری دارد. خانه بینید، خانه که همین من و شما زندگی میکنیم از 4 دیوار عبارت است. خانه یک دیوار با عبارت نیست که ستول بینید 4 پایکش قطعی، ستول 4 پایکش قطعی با حضورتر میشه. کرسی که شما میشینید، ستول هم همین، میز، کرسی همش 4 پایکش قطعی با حضور است. انا این چی گفته گپ؟ انا همین کارخانه شما با اگر که همین خیلی 4 تا آدم پیدا شود، بعد شما با کارخانه با قوت ساختن میتوید. اگر شما بگید من یک تا خودم بیزنس میکنم، یک تا خودتون همه این با متخصص بودن نمیتوانید. بعد شرط هم نیست، ضرور هم نیست خودتون عذاب نتید. این خداوند هر یک تا همین انسان با هر خیل نپرولینه با قوت کردگی. اگر که شما من این صاحب با قوت هستید، بیزنسمن هستید، مشلین بیزنسمن شما با زیادتر развито شدگی، شما значит باید فهمید که شما میتوانید که همون رسورس های در کار یابید. رسورس گفته ما چیز میگیم؟ کماندا، پول، تکنولوژیا، همین چیزها اکتیوی، مثلا اینفورماسیا، بعضی چیزها ایده، همین چیزها جمع کرده بیزنس ساختن میتود. کامون آدمی که مشلین بیزنسمن دارد. بیزنسمن به شرط نیست که خودش پول داشته باشد برای بیزنس کردن. برای بیزنس کردن شرط نیست که شما پول داشته باشه. اگر که شما فکرانه بیزنسمن دارید، نه که فکرانه بیزنسمن نباشد، این کارا کردن نمیشه. من حاضر مثالا میبیارم. با انا استارتاپ باشه دیگه، شما حواستون هست فقط اول کار با
мисол магазин кушодан ба мекушед, неки вай кора бурдан наметоед. мумкин шумо дидаги ҳастед, ман тоҷикистон ма дида истодам беҳад анаминаш бисёр, анаминаш чубаки ман дида истодам ки бисёр бачаҳо сехо кушоданан, заводҳо кушоданан, неки ба вай заводҳо кор накарда истодаи. Сеха кушодан ба кушодагӣ, неки вай сех кор накарда истодаи. Завода кушодагӣ, неки вай завод кор накарда истодаи. беҳад бисёр сохтагӣ, баъзеш кредит гирифта бечоро кардагӣ, баъзе бечоро хонаша фурӯхта кардагӣ, ё ки 2-3 сум пули ҷамъ кардагиша гирифта кардагӣ. мумкин шумом дидагиед ки одамо магазини одежда мекушод, магазини ё ки хӯрока мекушод, ё ки кафе мекушод, неки баъд кораш пеш намерад. чунки кушодан дига кора сар кардан дига, кора бурдан дига. барое ки ин кора бурдан тавона додам, мана ин фикрона дар кор, мана ин фикрона буданаш дар кор, ё мана ин буданаш дар кор. ҳамин бизнесмен худаш кора намебарад, ана ин чизо ҳамаша ташкил мекунаду, мана ин менеҷера мегирад корба, баъд ин кора бурдан мегирад. барои ҳамон шумо якта ҳамин буданаш дар кор. шумо ба худованд баҳро берам ҳамин як хаёлотои надодагӣ, ҳамина шумо кардан наметавонед, неки якта шумо ба додагӣ аст. инвестор, агар шумо фикронаи инвестор доштагӣ бошед, шумо худатон бизнес сохтан наметавонед. вуроди бе шумо мефаҳмед ки бояд ки пул кор кунад, шумо мефаҳмед ки бояд ҳамин идея кор кунад, ҳамин идея хуб аст, ман бояд ки ҳама пул валажӣ кунам, неки шумо управление кардан қинай, ё муносибататон одамо қати дуруст намегира, ё система сохтан наметавонед. мишлени ман мификронаи инвестор. ман инвестор бисёртар ман ба фикронам ба ҳаст, баъд манаина ҳаст бисёртар бизнесмен. а манаина карда рафтан системни менеҷмента манам дилгир мешам, баъд аз як маҳ 2 маҳ уже дилгир мешам, ман ин кора карда наметавонам. чунки ҳамона худованд ман ба манаина бисёртар додагӣ, мишлени инвестора и бизнесмена. барои ҳамон ман бизнес консепсия месозам, бизнес модела месозам, баъд команда метиҳам, команда далши сохта пеш бурда мегирад. ин чӣ гуфтаги гап, поезда месозем, баъд роҳба ки мондем, роҳи релсба ки мондем гӯем, баъд далши худи команда бурда мегирад. бизнес ҳамин хел буданаш дар кор. ана тавонои ман система сохтан бас. ман ҳамин як карда упаковат карда, система налад карда метавонам. баъд неки ҳала доимо управлят кардан, уже ман зиқ мешам. ина далши баъд команда ҳама одаме кардан метавонад ки кадом одам бурдан метавонад, мана менеҷер бурдан метавонад, оператсиони менеҷер ки ҳар рӯз ҳамон кора аста шумораша зиёд карда, бақувват карда, тавоно карда пеша бурдан мегирад. аста. барои ҳамон шумо бояд ки фаҳмед кадом направление ба шумо ба худованд ҳунари бақувват додагӣ асту, фаҳмиши бақувват додагӣ. ҳамон соҳа ба хондан гиред, ҳамон соҳа ба 20, 30, 50, 100 китоб хонед. баъд шумо метавонед ки як рӯз тавоно шавед. агар ки шумо ба мана ин чиз сахт бошад, бисёр китоб дар бораи менеҷмент хонед. агар ки мана ин шумо ба бақувват бошад, коммуникатор, переговор бурдан, харизм, лидер будан, мана ин чизҳо инҷи ба омӯзед. агар ки ин чиз шумо безиёд бисёртар философия инвеститсия омӯзед, чӣ хел инвестор проект вибр карданаш дар кор, куҷо ба монданаш дар кор, мана ёд гиред. агар ки шумо мана ин зиёд бошад, чӣ хел проекта запускат кардан, управление проект, стартап, мана ин чизҳо инҷи ёд гиред. ҳар як соҳа ба тавонои худ будан дар кор. якташ ба тавонои бақувва шавад, вай беҳтар, чим ҳамаш ба камакак фаҳмидан. якташ ба сахт тавоно шавад, вай беҳтар, чунки профессионал шуда мебаровед. вақте ки профессионал шудед, шумо ба ҳам даромадатон зиёд мешавад, ҳам коратон ба пеш меравад. анакун ҳамватанони азизи гиромӣ, дар бораи магазини хӯрока гап мезанам имрӯз, но пеш аз ине ки дар ин борам гап занам, якта чиз дигар мегӯям. ман дида истодам комментариётон ба вақте ки шумо пула пасандоз кардан сар мекунед, ҳар хел одамо шумо ба ҳар хел проектҳо пешниҳод кардан мегирад. шумо хотиратон бошад, як дарсам ман гуфта будам ки вақте ки шумо пул пасандоз мекунед, ягон кас нагӯедон, просто пасандоз карда ҳам пулатона дошта истед, сабр карда дошта истед, капитал созед, сабр карда истед. рӯзаш мебиёд, ман дарс дода рафтам мегирам ҳар ҳафта дар бораи як хел бизнес. ин ҳафта дар бораи бизнеси хӯрока гап мезанам, бо як ҳафта пас дар бораи бизнеси запчастка мезанам, бо як ҳафта пас дар бораи бизнеси пригмахерска гап мезанам. ман ҳамин хел гуфта рафтам мегирам. мумкин пешу қафо гум, мисол ман дар бораи якчанд бизнесҳо гап зада рафтам мегирам, дар бораи питица фабрика мегӯям, чӣ хел
مرغ باغ теплица, гармхона кардан, дар бораи тамоми сехи либосдӯзӣ, дар бораи клиника чӣ хел кушодан, стоматолога чӣ хел кушодан, узи кабинет чӣ хел кушодан, логистика чӣ хел кушодан, мисол транспортни компания чӣ хел кардан. ҳамин бисёр бизнесҳое ки ман бисёр консултатсия додагӣ 299 та уже одам ҳамин то ба ҳамин рӯза индивидуална дар сӯма мехонад, ҳамааш соҳиби бизнесанд, бизнесҳои хуб доранд. ман бисёр таҷрибаи калон дорам. ман шумо гуфтаам мегирам, хуб барои ҳамон саросема нашед. пулатона ягон кас ба натиед бо пулатона нашаваду гиреду дигаро батиед. агар шумо пулатона гирифта дигаро ба додед вай хатои шумо. баъд пулатона гардонда гирифтан наметоед. кадом вақт ба шумо пула каси ба додан метоед, ман дар ин борам гап мезанам. мана кадом вақт анамон вақте ки шумо инвестор будан хоҳед. инвестор будан ман бо камтар нозукиҳои асосии инвестор ки барои кадом чизҳо ба кадом чизҳои зарурия контрол кардан дар кора ман мегӯм, дарс мебиёд дар ҳамин дора. дар ҳамин бора гап мезанам, дар бораи менеҷмент гап мезанам, дар бораи стартап, ман дар бораи ҳамин аста ҳамаш гуфтаам мегирам. хуб барои ҳамон пулатона ҳеҷ ки ба натиед, просто ҷамъ карда дошта истед. хуб ана кун бизнеси мағозаи хӯрока барои кушодан ман як чанда шогирдом аст ки дарсҳои ман ба омада аввал як магазин кушодан, баъд ҳамин 2 шуд, баъд 3 шуд, 4 шуд. баъдтар ман ҳамин ваянба ҳозир ман 2 шуд имрӯз дар Бишкек ҳастам. саҳар қати шогирдом омадагӣ будан барои маслиҳат гирифтам. ман 2 ҳамуно интервю гирифтам камтар, шумо ба нишон метиҳам, қабати ҳамин запис ба хуш мекунам, шумо мебинед. якти ҳамин духтар 19 сола будагиш ба сар кард кора, ана 3 сол ба 4 сол ба 23 ба ҳозир омадагӣ 4 магазини вай дорад, супермаркет. ҳозир панҷумашам кушода истодааст шаҳри Ошба. дуюмаш бошад бача 35 сола аз 2004 боз аст ки ҳамин бизнеси хӯрока ба сару кор дорад. бизнеси хӯрока ҳозир 2 намудаш аст. як намуд ки шумо метавонед ки мағоза кушоед, як намуди дигар шумо метавонед ки оптови компания шаведу, ранги дистрибьюторски компания шаведу, маҳсулота тақсим кунед. маҳсулота ҳамон мағозаҳо ба тақсим кунед. ана кун ҳозир ман дар бораи якташ гап мезанам, дар бораи чӣ хел магазини хӯрока кушодан. якум чизе ки бояд ки шумо диққат карда бинед барои магазини хӯрока кушодан, аввал аз чӣ бояд ки шумо диққат кунед? якум ин чи аст? ин локатсия, ҷое ки шумо мегиред беҳад зарур, ҷое ки шумо мегиред чашми одамо ба буданаш дар кор, перви линия ба буданаш дар кор. перви линия гуфта чиза мегӯем мо? ҷое ки халқ мебинад. ҳама кори осунаш мебиреду хронометраж мегурзонед барое ки фаҳмед ки ҳамин ҷо дуруст аст ё не. як дафтара мегиред 3 бор хронометраж гурзондан дар кор. як рӯз рӯзи кори ба, як рӯз дигар рӯзи праздник ба, як рӯз дигар рӯзи отдих ба, рӯзи выходной ба мебуреду хронометраж мегурзонед. хронометраж гуфта чиза мегӯн? вақте ки шумо мегиреду точно анализ мекунед, точно местед як варақба навистан мегиред чанд та одам як рӯзба дар назди ҳамин бино мегузарад. агар ки 5000 одам зоид гузарад қабати ҳамин бино қати, вай магазини шумо беҳад пеш мера худо хоҳад. ин як. хуб дуюм чизе ки бояд кунед, мағоза подвал ба бор накушед. агар ки ҳамин мағоза зина қати фуромадан дар кор шад поён, ё ки зина қати боло буромадан дар кор шад, ҳама вақт савдоатон аз 30 то 60% кам мешад. баъзе ҷо ба 30%, баъзе ҷо 60%. агар ки ба нисбати ровна будагиш ҳаракат кунед ки мағоза ровна бошад, ҳамин одам биёду ровна дарод. ин хеле зина пои қати боло набурад, поён нафурод. вай болои поён мефурод ҳамон вақте ки дигар ягон интихоби дигар надошта бошад. шаҳр ба зиндагӣ кунед интихоб хеле бисёр аст. барои ҳамон ҳаракат кунед ки рост бошад. ин дуюм. сеюм, вақте ки шумо ҳозир ман дар бораи фақат ҷо гап зада истодам. вақте ки шумо ҷои аниқ карда гирифтед дидед, ҳаракат кунед ки нағз оформид кунед магазина. мағозатон бояд ки зебо бошад, мағозатон бояд ки чашм ба зада истад, ярки бошад, дилнишин бошад. ин беҳад зарур. чунки ки шумо хӯрока мефурӯшед. вақте ки шумо хӯрока мефурӯшед, ҳаракат кунед ки мағоза дили одам ба наздик бошад. вақте ки мағоза дилнишин аст ё ярк аст, худи ҳамон ҳава як ҳаловат додам ба атмосфераи хуб дошта бошад.
вақте ки ин чизҳоро аниқ кардеду нағз локатсия вибор кардеду ҷо потолок ҳаракат кунед ки баландтар боша, хушрӯ карда ҷои зебо ва кардед, интихоб кардед. ин як қисми кор. қисми дуюми кор ин маҳсулот, ассортимент. ҳаракат кунед ки ҳамо ассортименте ки ҳар рӯз мардум истифода мекунад, ҳамо ассортимент буданаш дар кор. беҳад ҳаракат кунед ки ассортименти хуб созед, аммо ассортимент ки ҳар рӯз мардум мегирад, не ки вақте ки вай даруни магазин ба ассортимента ҷобаҷо карда мегардед, вай ассортимент зебо буданаш дар кор, дилнишин буданаш дар кор. конфето афтидагӣ набошад. мана ин хел биринҷу, мисол гӯем чою хушку, картошка, ҳамаш қатор истоданаш мумкин не. ҳоз ман бисёр ҷоба мебинам магазин мекушод, не ки халта ба мондаст чои хушк, халта ба мондаст биринҷ, халта ба мондаст макарон, қабаташ ба халта ба картошка, халташ ба чӣ, ба сабзи ин хел рафтан мегирад, пиёз. ин хел не, даже қишлоқҷо бам бошеду район бам кунед ки ин хел накунед. ҳаракат кунед ки зеботар кунед ки ҳамаш ҷои худаш бибошад. ҳар якташа территории худаша хушрӯ карда ҷудо кардан ёд гиред. фарқияти мардуми Европа, Америка, мардуми ҳамин мардуми мо да чи ай? Чунки мо фаҳмешам ранги бозор ай, ҳама чошу пош, а вай мардум ҳамаш по порядка кор мекунад. барои ҳамон зиндагӣ ваё ба осонтару як чӣ гум як зебогӣ дорад. ахтомо бобоша ҳама чошу пош. барои ҳамон ина ёд гирифтан дар кор. мардуми мо бояд ин чиза ёд гирад. халқи мо бояд ин чиза ёд гирад. барои ҳамон ассортименти ҳар якташа ҷудо кунед, ҷоша ҷудо кунед. ҷоша ҷудо карда монед. ҳаракат кунед ки ҷош зебо бор. мана мисол як тараф ба меваҷоя як тараф ба монед. болош ба камак света партед. свет зебо зада истад. хушрӯ истад свет. мана ин хел кабудиҳо бошад, камакак об зада хушрӯ карда монед. свет карда монед ки ва ярка зебо нишон диҳад. ана ин тараф ба мисол таги вай ба мисол сабзавотҳоя мемонед, тагаш ба ин туш ба боло ба мева, тагаш ба бова. ин тараф ба конфету дига чизҳо монед, дига хушрӯ карда мондан дар кор. ана қопчақати мемондаги чизҳотона халтоқати поинтатараш ба ки чашми одам ба қадар сахт назанатан меша халтоатон. ин хел карда монед. мана ин нӯшокҳои вой як тараф ба ҷудо карда монед. ана тамоми супермаркетҳои дунё ба ин чиза шумо дидагӣ ку магазини майда ҳам кунед амина кардана ёд гирифтанд дар кор. мана ин миламойка, мана ин чизаш як тараф ба шампуну, порошоку, дигар чиза, не ки ҳаваям зебо буданаш дар кор. дараҷаи олиш қатъи. яке аз чизи асосие ки магазини хӯрока ба пеш мерад, ин вай ассортимент. ассортимента калон кунед. ассортименти нағз буданаш дар кор. ана як чиз дигаше холодильнике ки шумо колбасаю гӯшту мана ин чиза мемонед. ҳамин холодильникҳо вай размер дорад. як чизи хатоие ки бисёр магазинҳои хӯрока ба ман мебинам, мана чи вай ҳар як холодильник мумкин ки мисол гӯем 20 кило колбаса ба вай зураш мераса ахлаждат кардан ба, а шумо 50 кило мемонедаш. вақте ки шумо 50 кило мемонедаш, вай вайрон мешад. вайрон мешадаш ҳамин ки худи ҳамон колбаса зураш намераса холодильники ҳамон гӯшти ҳамон ҷо будагия ё колбаси будагия салқин нигоҳ дорад. чунки шумо ҳаҷмаш зиёд вай карда истодед. ё ки вақте ки шумо ба гӯшт мебиёранд ҳамон поставщикотон, ё ки колбаса мебиёранд, ё ки гӯшт мебиёранд, чи вая гирифта продавеци шумо берун ба мемонаду аввал 1 соат, ним соат, 2 соат инҷо берун ба меистад, баъд холодильник мемонад, уже сроки ҳамон гӯштон тез вайрон мешавад. шумо бояд ки ҳамин нозукиҳоя контрол кунед. ин нозукиҳоя намонед ки мисол ҳамин ба диққат кунед ки хавотир намонед ин чизо, ки ин ҳамин мондед якта дута сета хатое кардед, ҳамин хатои зиёд шуда пулатон нест шуда мегирад. ина контрол кунед. фаҳмидед? ассортимента бақувват кунед. ана кун як чизи асосие ки шумо бояд ки продуктови магазин ба контрол кунед, ин чи ай? ҳисоб китоб. аз сабабе ки шумораи намуди маҳсулот беҳад бисёр ай, ҳисобу китоб дуруст буданаш дар кор. аввал ҳаракат кунед ки программаи обеспечение монед. адинес бухгалтери қатъи соединит кунед вая. то ҳавая накунед, шумо ягон вақт магазини хуб сохта наметоед. мисол майда қишлоқҷо ба магазинча мемонанд, дафтар ба навистан мегиранд, ақалла ҳавая кардантон дар кор. ақалла ҳамон дафтар ба навистан дар кор. ин камаш ба. чунки халқи мо ҳамаш ҳозир супермаркет калон карда истодагиш не, ки ҳамин мебиед сирамно. баъзе шумо бозор ба контейнер доред, хӯрока фурӯхтанед, баъзеотон як ҷои дига ба. ахотир надоред ки ҳамин автоматизация ки кардед, программа мондед. шумо магазини майдакато магазини калон шудан ба қувваташ мерасад. не ки агар ки шумо ҳавая накунед, ҳамин як умр ҳамон магазини майдакати кор карда мегардед. барои ҳамон албатта ҳамин аптека бинед, майда ҳам кам ки боша аптека, аз сабабе ки намуди маҳсулот бисёр ай,
албатта программное обеспечение дораду ҳавай интеграция один из қатъи осонай шумо ҳамин кора карданатон дар кор магазини майда ҳам бошад магазини калон ҳам бошад вақте ки ва магазин медаровардед осонай ҳисоб китоб барои ҳамин як чизи асосии ин бизнес ин учет контрол ҳисоб китоба агар шумо ин кора кардан наметавонед ҳаст компаниҳое ки ҳамин хел программное обеспечение шумо ба омада тайёр карда сохта нишон дода ёд дода мебуравад шумо ёбед ҳамон компаниҳоя пешниҳод кунед пулаша тиед шумо ки мехоҳед ки бизнес кушед ҳамина пурра кардана ёд гиред ин беҳад зарур ин як қисми асосӣ чи анакун маҳсулот аз куҷо гирифтанатон дар кор бисёр компаниҳое ки дистрибуторские сет дорану чӣ доранд ва ё худошон маҳсулота овардан мегиранд шумо ба ва вақте ки шумо колбаса овардан мегиранд нӯшокия худошон мебиёранд дистрибуторки компаниҳо худаш мебиёрад конфету манин чиза компаниҳое ки қаймоқ шир мефурӯшад ва худаш мебиёрад шумо ба компаниҳое ки гӯшт мефурӯшад худаш мебиёрад шумо ба манин курица манин хеле мисол мурғу манин чизо худаш мебиёрад шумо компаниҳое ки чой шакар равған ино ва ё ҳам худаш мебиёрад шумо ба 90% амино худаш мебиёрад шумо ба мумкин ки баъзе чизаша хумо худатон рафта мегиред як унҷо мебиёред магазин ба неки 90% амино агар шумо магазини хубтатар кунед зебо кунеду савдотона нағз монед баро ҳамино худаш оварда шумо ба бор оварда додан мегирад маҳсулоти ҳавя фрухта додан гиред фрухта додан гиред як қисми амино оварда метиҳаду пулама ти мегӯ налични як қисми дигаш мемонад як ҳафта ба баъзе вақт 2 ҳафта ба баъзе вақт 3 ҳафта ба шумо фрухта пулаша доданатон дар кор дидед шумо ке ранги повар сохтана ёд гирифтан дар кор ана барои ҳамон ҳамин ба пули бисёр доштан қадар $1 миллион доштан зарур нест ёки $200,000 доштан зарур нест 10,000 20,000 30,000 қатем якта магазини небольшой кушода мешад чибаки ва оборудовать карданатон дар кор ва магазина зебо карданатон дар кор а маҳсулота ве оварда додан мегирад фрухта додан гиред неки кадом вақт ба ве шумо маҳсулота оварда метиҳад ҳамон вақте ки шумо одами дилпур бошеду маҳсулоти ина фрухта пули ина дига касба натиҳед хатои асосии ҳамин бисёри бизнесмено ҳамине ки як кас маҳсулот мебиёрад метиҳад мисол як кас колбаса оварда метиҳад шумо ба ин вақт бори ва мефурӯшад ҳамин бори ин ба пули ҳамин ба гӯям пули ҳамин ба дига кас ба пула метиҳад ки вай аз дига кас бор мегирад чиба ки вай ин одам ту ба под реализация бор додааст колбасина фрухта баъд пули ҳамин қатъи аз дигаро бор мехарад чиба ки налични ба вай бор метиҳад агар ки нақд набошад бор наметиҳад барои ҳама қадар ин кортон беҳад хато фрухтат бори каса пулаша тиед баъд аста коратон пеш мерад чиба ки ваё шумо ба дастгирӣ мекунанд бо ин дафъа оварда метиҳад шумо ба ин як чизи асосие ки ҳаст дар ҳамин бизнес вақте ки бор оварда метиҳад пулаша гардонда сари вақт доданатон дар кор пули ин ба дига хел бор нахаред вақте ки шумо пули ин ба дига хел бор харидан гирифтед ин як бор мебиёд сари вақт пулаша надодед мебинед ки шумо ба холодильникатон маҳсулоташ нест ёки полка ба маҳсулоташ нест дилгир мешавад аста шумо дига кор кардан намехоҳад нақд кор кардана ёд гиред ҳамин бизнес ба ҳаракат кунед ки касе ки қатъи шумо кор мекунад бой натиҳад ин поставщики шумо ҳастме ин коргари шумо ҳастме ин ҳамроҳи шумо ҳастме ин харидори шумо ҳастме коре кунед ки ягон кас бой натиҳад чиба ки ин ҳаёт ба ҳозир осон нест пул кор кардан ҳамин одамо бой натиҳад ва ё шумо ҳама вақт дастгирӣ мекунад бизнесатон ба пеш мебуравад хуб анакун бо ин бизнес ба як чизи асосӣ дига чи аст як чизи асосӣ дига ҳамин аст ки вақте ки шумо ҳамин супермаркет дошта бошед магазини хӯрока дошта бошед пеш ба бора мондан мегиред пеш ба ҳар боре одамоа пеш гирифта мебуравад як қисми бор ақиб ба мондан мегирад вақте ки вай қисми бор ақиб ба мон полка ба чӣ мешавад вай срокаш гузаштан мегирад вақташ кӯҳна шудан мегирад барои шумо ина контрол карданатон дар кор чиба ки ҳар бор бори нав мебиёд шумо бори нава гирифта пеш ба намонед бори нава гирифта а пушт ҳаракат кунед пур кардан ба ине пушта пештатар монеду пушти вай ба пур кардан монед вақте ки ҳамин кора кардед маҳсулоти пеши мардум гирифтан мегирад агар ҳамин кора накунеду шумо ба умеди коргаратон шавед мумкин ки вай коргаратон ҳамин чиза худаш сараш ба назанад фикраш ба набиёяд вай бора гирифта пеш ба мондан мегирад борои ақибтон срокаш мерад аста кӯҳна шуда мебуравад ин беҳад зарур шумо ина фаҳмед як чизи асосии дигар ягон вақт маҳсулоте ки вақташ гузаштасу срокаш гузаштаст бо савдо накунед ки бар зарари халқ рафтан барои пул шуда ин ҳама бадбахтари инсон ин кора мекунад шумо мефаҳмед саломатии дигарро
аз маҳсулоти ҳамин шумо мефурӯхтагӣ вобастагӣ дорад. барои ҳамин ягон вақт ин кора накунед. барои пул шуда баъзе одамо ман мебинам срокаша тоза мекунад, ё ки баъзе одамо мебинам вай аз сари нав вай печат зада мемонад, сроки нав печат зада мемонад. барои пул шуда ин кора накунед. ризқ азалияи худованд метиҳад шумоба. вақте ки шумо мехоҳед ки фарзанди шумо касалӣ бошад, намехоҳед ку чӣ бабад вай одами харидор ки бечора пулаша дода шумо харидана, ҳам ту шумо гирифтастогиш не, пулаша дода хараду фарзандаш касал шад, бо ҳама расход кунад, дору харад, вай ҷабр охе. шумо ки ва зиндагӣ вай ба ҷабр набиёред, мумкин не. ана бо як чизи асосӣ дига ин бизнес ба чи аст. ман як 10 аз уже гуфтастодиам, як ду се гуфта нарафтам, худотун нависта фуройтон вайтон ба дафтаратон ба. як чизи асосӣ дига ин бизнес ба служба безопасности. ман дута сета пример мебиёрам. ман як мисол, якта рафиқи наздики ман ҳамин супермаркет дошт. баъд аз як сол ё якуним сол ҳамин супермаркет даромадаш кам, таги 200 квадрат магазин. ман ба гуфт ки даромад надорам. ва ман омадам, гуфтам майлаш, илтимос кард ки ман як бор дида бурам. ман омадам як рӯз то шаба 6 магазин ба диққат карда нигоҳ карда буромадам. фаҳмидам ки служба безопасности магазин нағз мондагӣ не. чӣ гуфтаги гап служба безопасност? ҳамон одамое ки охрана ҳаст ку, охране ки магазин бай, ҳава служба безопасност мегӯянд. вай служба безопасност ҳам компютера нигаҳ карда меистад, ҳам бора ки овардам бора шумурда мегирад. мисол вай бора шумурда мегираду бухгалтера метиҳад. ҳам вақте ки мисол мефурӯшанд одамо бародаро мекунанд, вай нигаҳ карда меистад ки одамо дуздӣ накунанд, набаранд ин чизҳо. ин як чизи асосӣ ҳамин служба безопасност. вақте ки супермаркети калон, вақте ки ман нигоҳ кардам ҳамон магазини ҳамон бародарам ба, ахир оқибат камбудида чӣ буд медонед? худи ҳамон служба безопасности худаш дуздӣ мекард. ман ҳамин аста ёфтам. баъд барое ки ин кор нашавад, ман чӣ кор кардам? ана ҳамин кора шумо ҳам карданатон дар кор. агар ки ягон маҳсулот ҳар охири моҳ ба вақте ки ҳисоб китоб мекунем, отчет месозем, охири моҳ ба инвентаризатсия мекунем, пула проверка мекунем, касса проверка мекунем, продажа проверка мекунем, акт сверка мекунем. агар ки охири моҳ ба недостача бурод, ҳамин недостача ман чӣ хел кардам? 70% служба безопасност ба гарданаш бамондам, 30% худе команда ба персонал ба. чӣ ба нигоҳ кунам, ага ҳамин персоналам худаш дузида натодага шоколаду ва гирифта рафта туалет ба хӯрда истода. баъзеш сатили мусор аст ку, сатили мусор ба колбасаи гӯшту ва партофта буроварда мегирад, медузад мебарад. мисол как будто мусора буроварда партофта истодааст. ман бисёр чизҳо қапидам, ман бисёр чизҳо кор кардагӣ, ҳамина кофта ҳамаша дидам. барои ҳамон вақте ки шумо продуктови магазин мекушед, ҳамин чиза шумо бояд ки контрол кунед. хоб ки дуздӣ ки шуд даромад нест, дуздӣ бошад баракат нест. барои ҳамон ҳар чизе ки камбудӣ мешуд, 70% ман калива бамондам, служба безопасности ба, 30% команда ба. ана кун ва ай болои якдигараш контрола сар кард. баъд аз якуним маҳ ё 2 маҳ магазине ки ҳамаги $1000, $2000 даромад медод, то 12-13 $1000 прибил ба буромад. чӣ ба ки дуздӣ гум шуд, кор пеш ба бурафт. фаҳмиде? кор нағз шуд, оборот нағз шуд, кор нағз шуд. барои ҳамон бо як чизи асосӣ аст дар ин бизнес ки шумо бояд ки фаҳмед, донед, ана видеонаблюдение, контрол. се намуд контрол буданаш дар кор. се намуд. як намуд контрол видеонаблюдение. обязательном порядке шумо бояд видеонаблюдение монед. дуюм намуди контрол ҳар моҳ албатта инвентаризация кунед. шумо нагӯед ки ин бори бисёр аст, ин кора кардан намешавад. не. инвентаризация обязательно буданаш дар кор. печат кунед ҳаме, мисол компютератон ба ҳаст ку, наименование ҳаме товар печат карда мегиреду, ба ҳар як наименование гирифта ҳисоб карда рӯйхат ба қайд карда гаштан мегиред. ҳар моҳ инвентаризация карданатон зарур, беҳад зарур. агар ҳар моҳ инвентаризация накунед, шумо намефаҳмед ки компютер ба будагии сифр ҳавай дар ҳақиқат ҳаст мисол магазин ба ё не. вақте ки мо инвентаризация мекунед, мебинед ки баъзе чи мисол баъзе шоколад сникерс вай ба компютер ба 22 дона, магазин мебинед ки ҳавай 18 дона, ё ки мебинед ки баъзе чи кам аст, баъзе чи зиёд аст. дафтар ё ки ягон чи ё ки об ё ки навистагӣ ки колбаса инҷиба мисол 4 дона, магазин мебинед ки 6 дона. ин як чизи
хатое ки мешад бухгалтерия магазин беҳад азоб метиҳад бад шумоя. Баъд шумо намедонед ки прибил ҳаст ё нест. Барои ҳамон инвентаризатсия ҳар моҳ карданатон дар кор. Ҳама хатои калонтарине ки мешавад дар ҳамин бизнеси хӯрока ин чия? Ин пресорт. Пресорт гуфта чиза мегӯн? Пресорт гуфта чиза мегӯн? Шумо фаҳмед? Ҳозир ман мегӯм шумо пресорт. Пресорт. Мана мисол гӯем, мана ин маҳсулот ин стакан. Магазин ба ҳаст ку стакан. Стакана мебинед, мисол аз сабаби ки ҳамон коргаро монда мешаванд, вақте ки маҳсулоти нав мебиёд, ҳамон ба штрихкод клей мекунанд. Мисол ҳамон штрихкодо стаканам якчанд намудашай. Баъзе вақт ҳамоно фаромӯшхотирӣ карда, хато карда, мисол ин стакан гӯем 10 сомонӣ ҳаст стакан ки 5 сомонӣ, ё ҳаст стакан ки 15 сомонӣ, ё 17 сомонӣ. Ҳаваё хато карда стакане ки 17 сомонӣ ҳамон мумкин ҳамон штрихкодаша стакани 5 сомонӣ ба мезанад. Хато кард. Монда шуд, бор дер омад, шаб буд, хато мешавад. А баъзе вақт штрихкоде, мисол штрихкоди стакани 5 сомона 10 сомона бемезанад. Баъд мебинед ки клиент мебиёд, мебинад ки ин стакане ки дар дигар ҷо 5 сомон аст, магазини шумо ба 10 сомона, баъд намехоҳад ки клиент ин стакани шумо магазини шумо будагиа харад. фаҳмидед? Ҳама проблемаи калонтарини магазини хӯрока анамин пресорт. Барои ҳамон шумо сахт контрол кунед бора даромадаш ба. Даромад буромада. То есть вақте ки маҳсулот медарояд магазин ба, сахт контрол кунед. Килограммаша, намудаша, сорташа. Агар шумо программаи обеспечение намонда бошед, дафтар ба чотка карда нависед. Ҳар як детал хати нависед. Чанд кило ё чанд грамм буд, ё чӣ қа буд, ҳамаша нависед. Анамин сахт контрола ёд гирифтед, ин бизнес ба шумо пулдор шудан метавонед. Албатта пулдор шудан метавонед. Не сахт контрола ёд нагирифтед, пулдор намешавед. Бо такрор мекунам, ман шогирдое дорам ки беҳад бисёр ин бизнесман муваффақ шуда ҳастанд. Мана мисол як шогирди ман консултация чанд бор додагам, фаҳмондагам, магазин Фрунзе дар Бишкек, яке аз номери 1 дар Қирғизистон аст. Номери 1 23 000 намуди бор дорад. 23 000 намуинавания. фаҳмидед? Зиёда аз мумкин 50 та магазин бошад ё набошад. Ман ахирон бор 1 сол пеш вохӯрдагӣ будам. ҳамон муддат ба дурӯғ нагӯм таги 30 чанд та буд. ҳозир мумкин 50 та зиёд шуда бошад. фаҳмидед? барои ҳамон ман бисёр шогирдҳои хуб дорам ки аз 1 магазин, 2 магазин, 3 магазин, 5 та, 10 та, 20 та, 50 та баромадагианд. Як та шогирдам 2009 сол дар Хуҷанд кардагӣ буд. Дар Чикаловс якта нигоҳ кунед, ҳамин бача 3 та супермаркет кушод ҳамон вақт. Ростика ман магазинаш ба даромадагӣ нестам. Не якташ ба даромадагӣ будам дар Чикаловск. 2009 вай дар Соймон ба омаду. Баъд гуфт ки устоз чӣ хел кардам дар кор, не ки пул надонам ки кор кунам. Ман ба гуфт ки мефаҳмад бизнеси хӯрока. Ман гуфтам око ҷо дорӣ. Баъд ман ба нишон дод якта сурат. Гуфт ки ман ҳамин хел сурат нигоҳ кунам, сурат хеле хуб. ҳамон сурат ду этажа здание буд. Болош раги пештатар холе, нет ресторан кардагӣ, холе истодагӣ. Гуфт ки соҳиби ҳамин здание мехоҳад ки ҳамин зданиша кор фармод, ресторан кушодагӣ дуюм этаж бад, ки кор нашудааст. Ман гуфтам набоша ки кор ки пеш нарафтасу. Дидед стартапа ресторана кардан ба пул вложит карда сохтан ба сохтагӣ, не ки раскрутит кардан қин. Кора пеш бурдан. Кор пеш нарафтаст. Ин гапам 2009. Ман гуфтам ту раво, гуфт ки анами якум этажа худато ман ба оборудовать карда тиед, ман арендаша додам мекунам. Гуфт ки ман пулам нест ки инам ваша харам, стойкаю оборудование иноша харам, шумо ина ҳамаша оборудовать карда тиед, ман пулаша ва арендатуна додам мегирам. ҳаме ҳамона соҳиби ҳамон здани кард. Чиба ки дуюм этаж кор фармидан дар кор ко. Дуюм этаж барои даромад гирифтанаш якум здани холе истода. Вай одам пулаша вложит карда, оборудовать карда ҳамин бача ба дод. Вақте ки ин бача ба дод, ин бача ман гуфтам ки анако рӯйхат кунам ҳаме компаниҳое ки мисол шоколад мефурӯшад, ки сок мефурӯшад, ки хӯрока мефурӯшад, ҳамаш ба рӯйхат карда рафта пешниҳод кун ки мана ин магазини ман бората мон ман фурӯхта метиҳам. Як қисмаш бовар карда бор додан, як қисмаш надодан, рости гап. Ин бача кора сар кард. Ба ман гуфт ки ман ба ҳамаш бор надода истодам. Ман гуфтам дуюм сеюм магазине кушо. Агар ки ёби 2 та 3 та магазин кушои команда созиё ин кора кунӣ, ту ба бор метиҳад.
بعد از 1.5 سال پس همین بچه پیش من که اومد گفت که استاد من 3 مغازین دارم 3 مغازین کشیدم، یک تا چیکالس با فکرم یک تا دو تا دیگه خوجا میگه فروخت میگه جوبا من واش ندیدم نیک یک بار خودم چیکالس بودگی با در اومدم مغازینش در اومدگی بودم مغازین خیلی خوب بود مغازین خیلی خوب بود ناز بود من نگاه کنم بورش کم من گفتم چرا بورت کمه گفت که оборот پول ندارم گفتم партнёра ёб که تو با вложить میکنن یک قسم прибыли ته همین خیلی کرده همین مغازینش نقص کرده این بچه بعد همین بیزنسش فروخت میچوکر ندونم بعد از 3 سال بود یا 2 سال پسش مسکو با خوردم و خودش خود زمان بچه مسکو با کار کرده استوده بود уже با فکرم مغازین فروخته رفت با فکرم در مسکو مقصدی که پام که نگاه کنید همه عجایبش همین بچه من پرسیدم که چند پول قطعی بیزنس سر کردی و بچه خود در مسکو بود نمیدونم آخرین بار خوردنگیم با از کدوم دولتو краска می آورد می یا چی می آورد می فروخت چه خیلی بیزنس کرده استاد بود گفت استاد من فهمیدم که نسلینی بسیار در مسکو اهالی بسیار است برای هم رفتم در اونجا کار کنم این یک پریمیری که شما آوردم این خیلی پریمیر به حد من بسیاره شما وقتی که مغازین خوراک میکشوید فهمیده گیرید که انا 90% ممکن 95% ممکن 99% اون محصولات شما آورده میتین شما فروخته پولش سر وقت تید اگر که شما نکی مناسبت خوب کردن تاید اگر که оборот شما کمک باشد شما پول خودتون قطعی خریدنتون در کار مثلا مغازین میده باشه پول خود قطعی خریدن در کار همین $20,000 یا 15,000 یا $10,000 قطعی مغازین میده شده میشود برای اون پول جمع کردن گیرید همون پولتون قطعی خودتون کردن میگیرید هوای سر میکنید با است оборотتون زیاد شده رفتن میگیرید یکی وقتی که بیزنس میکشید میدونید چه بعضی آدما 10 سال است 15 سال است 20 سال است یک ماید یک پروداکتووی مغازین داشت حاضر مامو ماید یک استود است پیش نمیرد 2 تا 3 تا یا که سوپرمارکت کلون کردن نمیتاد همه قبول کار میکنن که زندگیش بر از خود میشه چی با که خطای اساسی و یا учет کنترل ندارد دوم خطای اساسی اینه که میبیاد مغازین میدارد و پاکتش پر کرده گرفته میبرود خونش با همون وقتی که خودتون با خونتون با خوراک میگیرید پول کسب مونده بعد خوراک گیرید فهمیدید خطای اساسی صاحب بیزنس من همین است که میبیاد از مغازین پاکتش پر میکند و گرفته خانه میرود یا که کاسه میکشد همه پول سوداشتگی گرفته میبرود گمان میکند که این پول سوداشتگی پول خودش کار کردگی باشد نه این پول بیزنست کار کرد شما حق ندارید که پول بیزنس گرفته برید برای همون 2 تا کار باید شما نکنید یکم پروداکت از مغازین گرفته خانه نبرید وقتی که پروداکت از مغازین گرفتید با خاطر همین خلق پولش تید کسب چه که оборотتون با است این بیزنس شما با قوت میشه این یکم دوم از کسب پول نگیرید از کسب پول گرفتید این پول بیزنس جمع کردن گیرید خودتون با باشد просто اویلیگ مونید خودتون با همین یک ماه هر ماه مزد کار مونید چه خیلی که شو اما کارگراتون با مزد کار میدید خودتون با خیلی مزد کار مونید بعد بیزنس ساختن میتوانید سال از سال روز در روز بعد بیزنس خوب ساختن میتونید اگر که همین کار نمیکنید بیزنستون با پیش نمیرود بیزنس خوب ساختن نمیشود از این گفتگیام کمش به من 20 سکرت مغازین خوراک گپ زده فرمودم آدمی که میفهمند یک چی یافته گرفتن میتونه اگر شما بیزنس خوراک کردنی باشید و همین گفتگیهای من تحت نظارت گیرید و کنترل کنید بیزنستون خیلی خوب میشه اگر که یک بار گوش کردید و همش نفهمیدید دوم بار گوش کنید با وقتی که مغازین خوراک شدن شدید با گوش کنید 10 بار 20 بار گوش کنید است شما این سکرت ها میبینید این یک همین اسرار این بیزنس با بغیر از گفتگیهای من شما رفته باید که 20 آدمی که مغازین خوراک دارد نگاه کرده چشمتون قطعی سوالایی که نافهمه از شما پرسید خاطر نبرید که پرسید برد میکنید نپرسید بای میتید از سببی که شما میپرسید شما هیچ کس جنگ نمیکند رفته پرسیدن گیرید دل پول قطع رفته پرسیدن گیرید گمان نکنید که بیزنسمن ها نمیخوان سکرتش شما بگون اسرارش شما بگون این فکرانه کم بغلی های تمام آدم توانا میخواد که یک کس دست یاری دراز کند خدمت کند وقتی که شما یک دهن گفتید و شما با قرضش نیست کو وش پیش شما با متهم نیست کو و شما با چه عیبدار نیست کو وقتی که شما میبینید ای اکات همین یک ما با یاردم نمیکنی و یک فهمونی خیر این خیلی مناسبت کردید این خیلی گپ زدید گروه گپ زدید و شما با کنیشتن نمیخواد یاردم کنه شما بیاید سخن نیقتی گپ زنید اکا جان التماس من میخوام مغازین کشم کمک مصلحتم تجربه کارتون فهمونیدم بعضا خطا نکنم پول بسیار ندارم همه پولا
осон не ҷамъ карданаш. Ман ҳамин пулат 1 сол 2 сол 3 сол меҳнат карда ҷамъ кардам. Ман ягон тағо амаке надорам ки ман ба ҳамту дарам пул тиҳад. Барои ҳамон сахт миннатдор мешавам агар ки шумо каматон ман ба маслиҳат додаистед. Сахт миннатдор мешавам. бовар кунед агар ки шумо сухани неқати суҳбат кунед, тамоми инсон шумо ба ёрдам мекунад. Тамоми одами баақл шумо дастгирӣ мекунад. Камаш ба як маслиҳати хуб метиҳад. ин камаш ба ман то ҳозира надидям ягон одами тавоное ки шумо ба сухани нек бета пешаш муроҷиат кунед гӯё акаҷон илтимос ҳамиш ман ба дастгирӣ кунед. ҳама одам гуфт ки не рав азизу. ин хел намешавад. вақте ки шумо груби гам мезанед, вақте ки шумо мебиед миннат мекунед, худе ки вай одамо шумо ба қарзаш бошад, ба вай одамо намефорад шумо ба дастгирӣ карда. барои ма ҳамватанони азизам, биед бизнесмени хуб шавед. вақте ки ҷои кор месозем, бизнесмени хуб мешавад, ҷамъияти мо беҳбуда мешавад. ҳозир ман дута записи дута шогирдаме ки саҳаре запис кардам, давоми ин запис мемонам, гӯш кунед. ҳамватанони азизи гиромӣ, дар таги комментариҳо нависед, ҳар боре ки гӯш мекунед нависед чӣ чиз омӯхтед айни дарси имрӯза. то ҳафтаи оянда, худо ҳофиз. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифил. ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ. ман мехоҳам ки ба шумо дар ин барномае ки имрӯз ҳаст, ба барномаи чашмаи умед гап занам нисбати чӣ хел продуктови магазин кушодан, магазини хӯрока кушодан. дар қабати ман Замирҷон шогирдам аз шаҳри Ош Қизилқия, ман ҳамин тараф рафтаги тарафи ҷануби Қирғизистон аз 2004 сол аст ки ҳамин кора мекунад. некино баъз хатино забони руси хати гап мезанам, шумо тарҷума карда мегӯям тоҷикӣ ба. ман шогирдҳом хеле бисёранд ки магазинҳо бисёр кардаги ҳастанд. инҷи Гулдана 4 магазинаш аст, 4 сол боз аз кор карда истодааст. бо ман ҳозир руси хати мепурсам савола, ба шумо тоҷикӣ тарҷума карда мегирам. Замирбек, скажите мне, пожалуйста, дорогой, с какого года вы уже начали продукты питания распространять? Вы продукты питания как дистрибьютор раздаете по точкам? Да. Сколько времени? Мы начали с 2004 года продавать продукты питания, но основной мы с 2015 года начали уже расширяться по регионам. Ого, то есть уже начали раздавать по всем магазинам? Да, по регионам, уже точкам, уже магазинам. Уже доставку делать. Да. Сколько процентов маржа делаешь? 5%. 5% делаем. Вот, нигоҳ кунед, ман пурсидам ки чанда точка бурда истоди, ки зода 300 точка мебарам метиҳам, мактоб продуктови магазинҳо ин тақсим мекунад. Нигоҳ кунед, продуктови питания ду модел аст. Як модел шумо ки дистрибутор мешавед, оптум мегиред, бора тақсим мекунед, болош ба камак дид 5% ма вақт маржа монда дав тақсим карда шуда. дуюм модел ё ки шумо магазини худатонро мекушед, магазини хӯрока ҳамон ба кор мекунед, ҳамон магазини хӯрока майдаг магазин ё ки калонтатар магазин худатон савдо карда мегиред. Замирбек, скажи мне, пожалуйста, какие проблемы могут быть в этом бизнесе? Назови мне 3-5 основные трудности в этом бизнесе. С какими проблемами могут сталкиваться человек? Сталкиваться человек, это, во-первых, это конкуренция. Первый, потому что есть конкуренты, которые сбивают цены. Постоянно нужно искать других поставщиков, где дешевле, чтобы быть первым в своем регионе. То есть хочешь сказать, что в этом бизнесе выиграет тот, у кого низкие цены, могут предоставить доступные цены, да? Да, доступные цены. А откуда они найдут, если цены вот так фирма дает и так далее? Заходят некоторые сейчас оптовики, берут с фирмы с акциями. Да. Или больше покупают, заранее покупают? Да, заранее покупают. Когда компания какую-то акцию объявляет, да? Да, акцию берут, и они закупают на определенную сумму, и эту сумму потом, когда фирма может цену поднять, они уже продают подешевле все равно. Чуть подешевле раскидают этот товар. Да. Ҳамватанон азиз, баъзе шумо мумкин русия намедонед, чунки халқи бисёри форзабона аз тамоми дунё мана гӯш мекунанд. барномаи чашмаи умед дидидам, мегӯ ки основном мегӯд як чизи асосие ки инҷа ба ҳаст, агар ки тоне ки нархи арзонтар хати ҳамин маҳсулота дастрас кардан тавонӣ, ту бурд мекунӣ.
ман пурсидам ки аз кадом ҳисоб мешавад амон нархи арзон, чунки ки конкуренсия беҳад бисёр, рақобат беҳад бисёр, чӣ хел ва нархи арзона ба даст овардан дар кор. Мегӯяд баъзе одамое ки кутара мехарад, оптум мехарад, ҳаво вақте ки компания аксия мебарорад, ҳамон вақти аксия бештартар мехарад, баъд вақте ки мисол аксия тамом шуд, фурӯхтан мегирад. Аксия ба ҳаракат мекунад. Беҳад проблемаи калонтарини бизнес ба рақобат, ҳамон моменти рақобат ба ҳаракат кардан дар кор, ки ҳаракат кардан ки нархи арзон ба ёфтан тавонӣ. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, еще какие проблемы сталкиваешься? Еще проблем есть нехватка товара. Именно ходовых товаров тоже не хватает. Постоянно? Постоянно, да, не хватает. Вот ты 16 лет этим занимаешься? Да. И да. это постоянный вот такой, да? Да, да, постоянно. Нехватка товаров, именно ходовых товаров. Потому что у нас берут тоже в Таджикистан, Узбекистан тоже берут, да, товары. И с других регионов тоже берут. И получается, те оптовики тоже закупаются товарами. Закупаются, и из этого ты, если приходит там 6 вагонов, а из 6 вагонов ты только забираешь, а пока другой будет поставка вагона, ты будешь ждать. Ага, то есть получается, дуем проблема, ки беҳад бисёр такрор мешавад дар ин бизнес, именно ҳамон ходовой бор постоянно дефицит. То есть мебиёд, чунки талабот бисёр аст, все равно одамо гирифта рафтан мегиранд. Чунки ино ки границаи шаҳри Ошбек ҳастанд, граница ки наздик аст, ҳам Тоҷикистон ба, ҳам Узбекистон ба, а ино бисёртар мегиранд дар тарафи Фарғона води, ҳам тарафи Тоҷикистон мебаранд барои ҳама қадар. Дар ин 16 сол таҷрибаи хуб дорад Замирбек. Замирбек яке аз шогирдҳои ман аст, ки уже 2 сол аст дарсҳои ман мехонад. Программаи ҳам гадавои обучение дорем мо солона, а ба хонда тамом кард, ҳам индивидуально хонда истодаем. Хорошо. Еще какие проблемы сталкиваешься? Проблема еще... Финансовые проблемы иногда выходят. Финансовые проблемы, чтобы постоянно закупать товар. В основном все уходит на товар. Потому что, да, всегда нужно брать товар. А вот скажи, пожалуйста, остатки бывают? Остатки бывают. Да, много остатки. Да. Ну, когда благодаря вам, когда мы прошли обучение, мы сделали сразу же контроль продукции товаров и сразу и сразу балансировали. И через месяц у меня где-то из 10% стало где-то 2% только остатки. То есть раньше, если у тебя постоянно были 10% остатки, сейчас постепенно пришло до 2%. Да, сейчас где-то 2% всего лишь. Ну, тоже 2% почти незаметно. Да, да, это незаметно. Как акция, как подарок можешь давать. Да. А яка с проблемой калонтарини, ки мегӯяем бизнес аст, оборот ба пул дар кор. Пули хуб дар кор. Барои мисол, агар шумо оптовик шаведу бор тақсим кардан гирад точкаҳо ба, то есть хариде аз компания харид кунеду, официальный дилер шаведу, қонуни намоянда шаведу, тамом точкаҳои бисёре тақсим кунед бора, именно барои ҳамон гардиши коратон оборот ба пули калон дар кор. Пули хеле хуб дар кор аст, ки якчанда вагон бор заказ кунед, якчанда фураҳо. В неделю сколько фура продаешь? В неделю 3 фуры так продаем сейчас где-то. Каждую неделю? Да, 3 фуры. Это хорошо, каждую неделю 3 фуры, это в месяц получается 12 фур, 13 фур. Это хорошо, это небольшой объем, но все равно хороший объем, это очень хороший объем. Продукты питания он такой, надо очень много продавать, чтобы зарабатывать. Да, только количеством выигрываешь здесь. Да, ин ҳаҷми хуб аст, агар шумо ҳар ҳафта 3 фура, 4 фура хушидин, ҳаҷми хуб аст. А самый пик время сколько фура продавали в неделю? Пик время, это когда уже идет сахар, продается основной, там маржа небольшая, но где-то 5, 6, 7 фур можно продать уже. В неделю? Да, в неделю. Да? Нет, до 10 можно продать. До 10 фур? Да. Молодец. Фамилиядан бача мегӯям, ҳама яке чизе ки тез оборотвай қандай, шакар, қанд, то 10 фур фурӯхтан мумкин як ҳафта. Хеле хуб. Аз рӯи таҷрибаи худаш гуфта истода Замирбек. Расскажи мне, пожалуйста, вот что ты посоветуешь людям, которых в других странах? Я сейчас обучаю на моем таджикском канале, как делать, как заниматься бизнесом, продуктовый магазин, как открыть. Поэтому я вас двоих остановил, потому что вы мои ученики, и хотят, чтобы ваш опыт тоже вы поделились. Вот. Скажи мне, пожалуйста, что ты посоветуешь тем ребятам, которые хотят аналогично, как ты, заниматься продуктами питания? Вот с чего им надо начать?
Первое это ман гуфтам ки Замирбек ки ҳамон одамое ки мехоҳанд ки ранги ту ҳамин хел бизнес кунанд чӣ маслиҳат медиҳӣ? первое это, я думаю, это анализ. Анализ конкурентов, с кем ты хочешь определенную сейчас борьбу вести. Да, потому что не зная своего конкурента, ты не знаешь, куда ты идешь и с кем ты борешься. Анализировать конкурентов и потом посмотреть, сколько точек есть и сколько ты можешь сбыть товара. Я думаю, вот эти основные. И сразу... То есть анализ конкурентов, какие продукты они ставят, Да. и По какой куда цене? где ты можешь быть конкурентоспособным. Да. Ёк не Замирбек мегӯяд ки ман гуфтам аз чӣ кора сар кардан дар кор, мегӯяд аз маркетинг, анализи бозор. Аввал конкурент омӯхтан дар кор ки кадом маҳсулото ва нархи кадом нарх хатте дастафка карда, кадом точкаҳо ба дода истодасу, шумо метавонед ки шумо бояд ки точно фаҳмед ки қатъи ҷанг ба мебуред, ки қатъи рақобат ба мебуред, с кем бороться. Баъд аз оне ки фаҳмидед ки қатъи шумо рақобат ба мебуред, мефаҳмед нарху навоява, нархи шумоя. Потом, как мы делали, вы нас обучали, мы сходили по магазинам, и спрашивали, что вам нужно. Не что мы хотим, а что они нуждаются в каком товаре. И это наша продажа выросла еще на 2-3 раза. Они говорили, вот эти привези, принеси, или вот эти, та фирма не может поставлять. Отлично. Замирбеков ки дарсҳои ман ки омода будам, ман вақте ки мо маркетинг дарс метавонем чизе ёд дода гӯем, мегӯяд ки баъд аз дарсҳои шумо 2 бор 3 баробар продажи мо, фурӯши мо зиёд шуд. Аз сабабе ки пештартар маҳсулот худамон меовардем ва мегуфтем ман ҳамин маҳсулот фурӯш. Баъд аз ҳамин мо ин корро накардем, рафта аз ҳамон точкае ки бор мефурӯшад пурсидем, кадом маҳсулот шумо ба дар кора? Кадом маҳсулоти дигар компаниҳо шумо овардан натонистед студиян, ё ки ҳаҷми дигар компаниҳо кам аст, ё ки сифаташ паст аст, ё вақте ки ҳамон точка гуфт ки ман ҳамин хел маҳсулотҳо дар кор, ҳамин маҳсулот ага биёрем, аз ту гирифта мефурӯшам. Рӯйхат карда ҳамон маҳсулота ино дастрас кардана сар кардан. Вақте ки ҳамин кора кардана сар кардан, 2 баробар 3 баробар оборот зиёд шуд. Я еще хотел посоветовать, не делайте бизнес одному человеку, а лучше сделайте с партнером. И лучше делайте с какой-то фирмой, вы становитесь еще сильнее сразу. И фирма дает возможность расширяться еще быстрее. Замирбек мегӯяд ки худатон тоқа накунед, худатон тоқа кунед, ҳам ресурсатон намерасад ресурси, ё пулатон намерасад, ё таҷриби коратон намерасад, ё ки мумкин баъзе чизо ба танқисӣ мекашед. Не ки аgar ки шумо ҳам якто дута фирма қати ҳамкорӣ кунеду кор кунед, вай фирма шумо дастгирӣ мекунад, то есть вай товарное плечо, товарное кредитное плечо месозад. Вай шумо ба товарное плечо сохтанаш мумкин, то есть маҳсулоташ дастрас карданаш мумкин, вай логистика, роҳа расхода ба кала гирифтанаш мумкин. Баъзан вақт аксияҳо мекунад, шумо ба вай аксияҳо сахт фоида мекунад, реклама мекунад. Барои ҳамон шумо ягон фирма қати ҳамкорӣ кунед ага, а ҳама выгодна барои шумо беҳтараш ҳава аст. Худатон тоқа кунед ага, қиинтар мефурод. Не ки вақте ки шумо ягон фирмае қати ки ман ин продукти питани официални дилер ҳаст, ё чи қати вай фирма ки кор мекунед, шумо ба осон асту беҳтар аст, чунки тестатар ҳам бозор вайтона бизнестона месозад, ҳам тестатар точкаотона расшират мекунед. Яке аз инсайти хубтарине ки ман ҳозир фаҳмидам, яке аз беҳтарин чизе ки ҳозир ман фаҳмидам таҷриби кори ба действительно гуфтаги Замирбек беҳақ хуба. Ещё что-нибудь посоветуешь? Посоветую, чтобы приход смотреть и уход. Самое главное в бизнесе это учет, контроль, это что заходит, еще выходит. Не внутри операционка, вот это туда подвини, это сюда подвини. Не это, основное, сколько приходит и сколько заходит. То есть какой сумма товар пришел, и на итоге на выходе сколько ты продал, что какая там маржа есть, какая прибыль есть или нет. Итоги, чтобы понять, чтобы расходы не выросли. Да. Ага. Замирбек мегӯяд ки вай коробкаи исумбар, исумон, бора фурор, бора бардор, мошина бор кун. Ин ба мегӯяд иққадар самин главни чи нест. Хатя ин кора кардан дар кор, не ки ин кори обични ҷисмон, яке коргарагирия мекунед, не ки чизи асосӣ дар ин бизнес мегӯяд. Чи кадом бор даромад, кадом бор буромад, чанд пул ба буромад. Контроли анамин расходҳо, контроли хароҷото ки
Агар шумо хароҷота контрол накунед, мегӯяд чӣ даромад чӣ буромад, то есть на входе на выходе. Агар каваш наз диққат карда контрол накунед, аз сабабе ки маржа кам ҳаст, маржа ки бисёр нест ку маржа шумо болошба кам агар 5% добавка мекунед ва аз сабабе ки маржа паст аст, шумо сал хато кунед, агар расходе ки хароҷотое ки доред ҳамон даромади шумо нест мекунад. Барои ҳамон беҳад сахт контрол кардан дар кор, вход выход, баъд худи ассортименте бора коре кунедон ки остатка ҷамъ нашад ин бизнесба. Вақте ки остатка ҷамъ шуд, вай просрочка мешавад, срокаш мегузарад. Вақте муҳлаташ ки гузашт, вай уже шумо фурӯхтан наметавонед. 100% шумо штрафи калон карданаш мумкин. Барои ҳамон эҳтиёт кунед. Беҳад зарур. Раҳмати калон Замирбек. Можно еще сказать, быть честным нужно с своими поставщиками. Ага. Да, если поставщиками там... или те, кому ты поставляешь? Нет, с поставщиками. Которые тебе дают? Да, которые мне дают, быть честным с поставщиками и давать то, что ты с ними договорился в точные сроки. То есть, если они тебе под реализацию или консигнация товар дают? Да. Ага. Замирбек гуфтаистудист ки вақте ки шумо ин корро медаред, албатта вақташ мерасад ки шумо баъзан мумкин ки налични пулатон намерасад, баъзан шумо бо падреал бор метиҳанд. Вақте ки барда бор доданд аз ҳамон поставщикои худатон шумо бояд ки ҳама вақт ҳамон графики ва оплати ва бояд ки конкретно доред, бояд ки ягон вақт подводӣ накунед. Агар ки подводит кардед, шумо отношениятон гум мешавад. Отношение ки гум шуд, уже муносибататон бас пас шуду ганда шуд, аста ин бизнес пешрафтан наметавонед. Барои ҳама қадар як чизи асосӣ дар ҳамин бизнес, хатта тамоми бизнес ин чайне ки ин бизнес ба ҳамин ки именно муносибати пуле ба беҳад шумо амонат ба хиёнат накунед. Вақте ки шумо ба боварӣ кардану маҳсулот додану шумо гуфтед ки 1 ҳафта пулаша метаҳам ё 3 ҳафта пас пулаша метаҳам, а касе ки пула гуфтед бораша агар ки фурӯхтед, ҳамон ба худаш ба гардонда тиед. Бо пули вай фурӯхта баъзе одамо хатоиш да чие ки бора маҳсулота як кас мегирад, вай маҳсулота пул мекунад, мефурӯшад, не ки ҳамин пул бо нафсаш ки бадӣ мекунад, нафсаш ба зӯраш намераша, ақлаш гумон мекунад ки ҳамин пул биё ман як бор аз дигар ҷо бор гирам, фурӯшам, баъд пули одама тиям. ҳамин корам мекунад. Аз дигар ҷо бор мегирад, фурӯхта, баъд ин одама кашола мекунад. Агар ки 5 рӯз ба ваъда карда буд, ба 20 рӯз ба пули одама метиҳад ё як маҳба, ҳамин аста-аста муносибат вайрон шуда мебаравад. Шумо бояд ки зарар набиёред ҳамкоратон ба. Шумо коре кунед ки шумо қати кор кардан выгодне бошад. Шумо қати кор кардан фоидаовар бошад барои ҳамон одаме ки қати шумо ҳамкорӣ кардан мехоҳад. Агар ки шумо қати кор карда одам зарар бинад, дигар ягон вақт қати шумо ҳамкорӣ кардан намехоҳад. Рахмати калон. Спасибо, дорогой. Гулдана, хочу, чтобы солнце, ты мне немножко, как и вещь сказать, у Гулдана другой бизнес-модель. Не гокнет он, хамватаной азиз. Гулдана супермаркетой худаш аст. Агар ки Замирбек оптом раздават кунад бора, тақсим карда агар торгови точкаоба, ин як намуди бизнеси хӯрока, ки мисол шумо оптом мегиреду, точкаоба тақсим мекунед. Зиёда 300 та точкаба тақсим карда шудааст дар муддати 16 сол. Боз аст районҳои қишлоқоба тақсим карда шудааст Замирбек. Ана Гулдана вақте ки қати ман вохӯрд, саркарткора аввал дар Сомин ба омаду, саркарткора аввал якта супермаркет кушод. Баъд аста-аста хонда дуюмаша кушод. Баъд аста-аста хонда сеюмаша кушод. Ҳозираш ба 4 супермаркети хуб дорад. Ама калонтарин супермаркеташ аз 300 квадрат зиёд аст. 4 супермаркетҳои хеле хуб дорад дар шаҳри Ош. Ана кун нигоҳ кунед, ин бизнес модель дигар, оптом тақсим кардан, вай бизнес-модель дигар. Гулдана, расскажи нам, пожалуйста, с чего начинать ребятам, которые хотят открывать продуктовый магазин? Директор это говори, я подожду. Всем здравствуйте. С чего начинать? Если бы я была в начале пути, тогда бы я начала учиться. В первую очередь. Учиться, как анализировать своих конкурентов, как анализировать местоположение магазина, геолокацию, потому что это очень влияет на продажу и населенного пункта. Ага. Гулдана мегӯяд ки ман пурсидам ки аз чӣ сар кардан дар кор, ту чӣ маслиҳат медиҳӣ одамое ки мехоҳанд ки магазини хӯрока кушоянд. Чӣ ки ин шогирди ман аст, ман якчандта шогирдам, зиёда аз
15 кас ме 17 кас шогирдтое дорам ки якчанда супермаркет кушодагиана муваффақ шудаги ҳастанд. Яке аз ҳамин ҳамин Гулдана ҳаст. Ман пурсидам ки аз чи сар карданаш дар кор? Одаме ки мехоҳад ки продуктови магазин кушод, магазини хӯрока, ту чӣ маслан метии? Гулдана мегӯяд ки ман маслиҳат дорам ки аввал бояд ки ҳамин аввал хонад, аввал илма ёд гирад. Вақте ки илма ёд гирифт, ҳамон илме ки ёд гирифт ки фаҳмад. Локатсия гуфта чизе мегӯям, ҷое ки ҳамон магазин дар куҷо буданаш дар кор. Аз ҷо беҳад вобастагӣ дорад савдои шумо, продажаи шумо. Баъд дуюмаш ин ки мегӯяд полностью нақс фаҳмад, ҳам худи товара нақс фаҳмад, ҳам конкуренция нақс фаҳмад. Дальше? Еще бы я предлагала, что ввести точный учет контроля сначала, до открытия магазина уже должен быть система, которая работает там в магазине. Какой система ты имеешь в виду? По персоналам или по учет контролям, или что имеешь в виду? Или тот программа, которая ведет, скажем, учет продукта? Да, эта программа 1С называется, которая ведет учет контроля продуктов, вход товара и выход товара. То есть у нас происходит по 3 направлениям. Это первый вид, это товар приходит с накладом и ведется в базу, это второй, и из кассы выходит. Надо контролировать весь систему товара. И персонал обязательно, потому что персонал это самое главное в бизнесе и в том же магазине, потому что они напрямую связываются с клиентами, напрямую. Сейчас скажу. Гулдана мегӯяд ки вақте ки шумо пеш аз оне ки магазина мекушед, аввал шумо ёд гиред ки ҳамон программе 1С, один учет контроля чиба ки унҷа маҳсулот хеле ассортименташ беҳад бисёр 10 000, 15 000, 20 000 номинавани бор мешавад, то 25 000 мешавад, баъзе вақт 30 000 номинавани мешавад. Магазини майдаҳак бошад, хами мумкин камаш ба 2 000, 3 000 намуди борай. ҳаме ва шумо дафтар хати навистану ва хати кор кардан қиynай. Ҳава агар шумо супермаркет кушодани бошед, аввал шумо бояд ҳамон программа омӯзед ки вақте ки бор мебиёд чӣ хел ҳамон бора вай программа даровардан, штрих-кодҳои гурзондан, вай ба ворид кардани ҳамон программа. Баъд чӣ хел вай баъд аз касса бурмода бурафтанаш ки ҳаме вай 1С вай ба интеграция шуданаш дар кор ки вай бини ҳамон чиза ки чанқа бор омад, чанқа бурафт. Ҳама хатои ҳамин ҷибе мешавад. Вақте ки ҳамин учет контрол ба хатои шуд, шумо намебинед ки даромадатон ҳаст ё нест. Ман медонам одамое ки супермаркет доштану банкрот шудан. Аз сабаби чӣ? Аз сабабе ки ҳамин ҷибе хатоиҳошон бисёр буд. Дуюм, Гулдана мегӯяд ки командатон, чиба ки командатон клиент қати фақат команда кор мекунад, шумо не. Клиент қати фақат команда рӯбарӯ вохӯрдан мегирад. Командаи бақувват доштанатон дар кор, командаи хуб доштанатон дар кор. Скажи мне, пожалуйста, какие проблемы могут возникнуть в этом бизнесе? Проблемы может возникнуть и везде, и все в бизнесе есть проблемы, но это все решимо. Нерешимых проблем нет, по-моему. Расскажи несколько основные ошибки, которые нельзя допустить. Которые нельзя допустить.